Merhaba hürmetli seyirciler, haberler informasyon programması canlı yayında. Men onun alıp barıcısı Midat Halil. Bugünkü yayınımızda böyle haberlerden tanıştıracağımız. Kiyev'deki mahkemeye Kerechli Nord gemisinin kapitanı getirilsin degen şart koşa. Ukrayna siyasi mahbusların akrabaları Kiyev'de prezident memuriyeti ogunde toplaştı. Ukrayna paytaxtında Kırım Tatar örnekleri sızıldı. Kırımlı Nord gemisinin kapitanı Vladimir Gorbenko mecburi olarak mahkemeye getirilmeli. Bu kararını Kiyev'nin Abalon rayon mahkemesi çıkardı. Bu kararının eda etili işi Kırım Muhtar Cumhuriyet ile SBU baş idaresine havale etildi. Kapitanın o'zi oturuşuga kelmedi, onun advokat Aleksandr Rudenko temsil etti. Gorbenko hazırda ilhaq etilgen Kırımda bulunmakta. Prokuror Roman Murashov onu mecbur etip mahkemeye getirilerek tevkikni apiste tutuluğa çevirmege rica etti. Mahkeme prokurorunun Gorbenkoga mahkeme oturuşu hakkında gerekli malumat vermedi dep saya. Şimdi bu prosedura Ukrayna Xavfsizlik Hizmeti ve prokuraturaga yo'llanılacak. Bu mesele toplanacak materyaller esasında çizilecek. Ukrayna Xavfsizlik Hizmeti xadimlerinin hareketlerini gözetmek gerek. Onlar Gorbenko bağlı kararını yerine getireceklerine bakmalı. Bizim kompetensiyamız bu Gorbenko'nun aklarının bozulmamasıdır. Onlarını bozulmamalı. Nord gemisinin kapitanı işgal etilgen Ukrayna topraklarından çıkıp şartlarında uymağanında kabatlana Ukrayna sınır hizmeti Mart'ın 25'inde Azaq denizde balıkçı Nord gemisini tutup algan edi. O Kiev tarafından kapatılgan Keriç limanından çıkıp Rusya bayrağı altında keteyedi. Yanvar ayının sonunda Gorbenko himayecileri onun gayip olganını bildirdi. Fevral'ın 11'sinde o işgal altındaki Kırım'da olganı belli oldu. Bugün Ukrayna siyasi mahbusları ile harbiy dinleyicilerinin akrabaları Kiyev'de prezident memuriyeti ogunde toplaştı. Olar mitinge prezidentinin Kreml mahbuslarına azat etilivinin uğraşacak koordinasyon şura meydanga getireceğine dair bergen sözü hakkında hatırlatmağa geldiler. Aksiya iştirakçıları ogune memuriyetten çıkanlar ve olarına kabulhanege davet ettiler. Olar memuriyet binasında temsilci ile görüşmek için bekleyenler. Bugünkü aksiyaga mahbuslarının akrabaları geldi. Bu siyasi mahbus harbiy esir olganlarının akrabaları. Biz prezidentini o'z antını yerine getirmege çağıramız. O mahbuslarını azat etilmesinin koordinasyon şurasını yaratmağa söz verdi. Biz so'ramoq uchun to'plashdik, chunki siyosiy mahbuslar bo'yicha son o'tirishuv ve akrabalarning ko'rishuv iyun oyida kechirildi. Bu vaqtdan beri bir şey belli değil. Son 5 yıl davomida Qrimda ilk siyosiy mahbuslar paydo bo'lgandan so'ng ularni azat etmek uchun bir şey yapmaylar, ama yapmak gerek. Son aksiya teşkilatçılarından biri olgan Igor Kotelyanets prezident memuriyetinin yol başçısının muavini Valeri Kondratyuk olarının ogune çıqqan hakkında tarif etti. Prezident memuriyeti siyasi mahbuslarının azat etilivinin uğraşacak koordinasyon şura açı fikrine kol tuttu eken. Hukukçular bu meselenin uğraşacağına dair söz verdiler. Cuma günü biz bu fonksiyonel boyunca sonuna yetecekmiz. Bundan son hukuki mayacı teşkilatları katlayacaklar. Son koordinasyon şurası ya da regülatör toplaşıp hakkında prezidentinin emiri olmak gerek. Böylelikle siyasi mahbuslarını desteklengen teşkilatçılar ve devlet idareleri arasında bağlanıp azat edilmesinin yollarını araştırılacak. Uydurulgan Ahmedjiddeki Hizbut Tahrir işinin şaatı sorgulandı. Bu haqda Kırım Birdimligi haber etmekte. Himayeciler bergen sualga şaattın tuf inceliklerini hatırlatmağına hakkında aytdı. Bu fotosuretler Rostov-na-Donodagi Şimali Kafkas Harbiy Okrug Mahkemesinde çekildi. Mahkeme oturuşunda mahbuslarının akrabaları ve Kırım'dan kelgen faaller iştirak etti. Sorgulavda kabahatlangan taraf vekilleri ve advokatlardan Lila Gemeci, Emil Kurbedina ve Edem Smidlayev iştirak ettiler. Gene de aynı şey ola. Bu erkeknin hatırasının meselesi var eken. O bu haqda aytdı. Ama prokuratura ve mahkeme sual bergende o her şey hatırlap ola. Ama tek tevkif edilgenler ve tintüf inceliklerini. O bunu hatırlap olamay ama neler alınganını tafsilatlarının aklında tuta. Prokurorun suallerine cevap beri. Onu kimse sorguğa çağırmadım. O hazır olgan protokolunu FSB idaresinde imzalagan.
Да бір мұйымшей. Бүгін желіпнамені бергенде қызметшілер онен инструктаж дегенше кешірділер. Оның сөздері хатırlatмақ үшін она сұрғының протоколыны бергенлер. Бұл сөздеріні қызметшілер тізген бе о бұл Беш Қырым татарны жалжилер 2016 сенесі өткерілген тінтулерден сон тефке қатылген ақында хатırlatмалым. Олар Русияви ишғал етілген Қырымда сақланған Хизбут Тахрир тешкілятында іштірақ түвде қабатлана. Киевде Украинада мединеви саяси ақлары сөзлешмесі үкімлерінің ұйғылуынен бағлай сабат тағдим өткерілді. Анда келген іштірақчылар вақтын ишғал етілген Қырымда инсан ақларының бозылуы қындай кейттілер. Қырым СОС граждан тешкілетчінің оқушысы Ольга Курешко Қырым меморий сынарында рас келген 4 меселені көстерді. Олар арасында транспорт эксеклігі шақси эшиялар ташымақнен бағлы сынырлав кірішчі қыш ноқталарының меғдары аз олғаны ве яшы етмеген өсмірлерінің меморий сынарына кесіп кечуі бар. Херсондан кырыш нықтасына 400 гривна кетен, яны Украина шәрлері арасында юлардан да палы. Өз дәулетінің ватандашларына қаршы гумру кодексінің құланылмасы мантықсыз деп сайла. Меселя техника ве мебель кетірмек ясақ, ама дюрбин кетірмек мүмкін. Меморий сынырдан кечерілечек ве ясақ етірген эшялар жедверені яратмақ керек. Шымды тек изин берілген эшялар бар. 16 яшына толдурмаған балар үшін Қырым сынырны кечу қайдалеріні қойлаштырмақ керек. 2019 сенесі февральның біріне қадар 140 бенге яқын Қырым сакені биометрик шетел паспорт сайбы олды. Бұл ақтада Қырым хаберлеріне Украина халық депутаты Дмитрий Белоцерковец хабер етті. О Devlet Migrasyon Merkezi'ne yollаған сұратуына жауап алған. Мен білесем, бұл бұйық миқдар. Açıkçasını айтқанда, әксериетті 2018 сенесінден башлап паспорт алмаға башладылар. Менімce 2020 senesine kadar onların sayısı 50-60%'e artabilir. Kırım ve Kıyar gerçekten de Ukrayna'nın bir kısmı sayıla. Çünkü adamlar pasportlarını alırlar. Ukrayna'nın olmağa isterler. Bu da okupasiya usullarından biri. Киев сакинлері қынаnen Қырым татар өрнеклері сызмаға огренді. Қырымның ажайып тарихлары сергесі черчевесіндегі мастер-класс Мистецкий арсеналда кечті. Оны 10 елдан зияде пайтақта яшаған Қырымлы өткерді. Мастер-класста насыл бір өрнеклер сызмаға огренгенлері қында сейір етіңіз. Интернетте бұл санат ақында чоқ мәлімат тапмақ мүмкін. Бұл санат Хиндистан ве башқа шарқ мемлекетлерден келген. Бұл ақиқат, ләкин бүгін біз Қырым татар қаналы өрнеклер ақында икеге етежекміз. Birinciden bu merak zanaatımnen bağlı. Kırım örnekleri pekmez meraklı ve kına sanatı da. Çünkü çok timsali şey var. Bunu anlamak gerek. Men mesela erkek örnekleri hakkında öğrendim ve endi onlarını yapmaya isteyim. Misal için bu pek meraklı timsal. Anlağanıma göre bu servi, bu negiz ve bu dalgalı timsaller de meraklı. Nasıl işletilir ve neler getirecek? Не переживайте, просто давите прям так хорошенько. Попробуйте выдавить ее разными слоями, где-то потолще, где-то потоньше. Қаналин мен ilk sefer 2012 senesi tanışıldım. Көріп дәресіп небмаға істедім. Мен бұнын ұғырашмаға башладым, çünkü қына бойынша ресим дәрістері бермеге башладым. Сон Рустемский бенен таныштым. О Қырым татар жүрмекшісі, берабер біз Қырым татар медениетінде қына саната қаналама деген юналиш ераттық. Yüzüm yemiş timsalleri olar bukuluf bereket demek. Umumen alganda bu kadın timsalleri ama erkek timsallerinde de rastgele. Bu çiçek savutu ya da uç koşuluk bu evnin timsalli. Eğer biz xanalama hakkında aytsak, en kıyını şu ki, bizim halkımızın akıkkay medeniyetini göstermek, timsal ve örneklerini bilmek gerek, da çok öğrenmek gerekmiz. Programmamız ise sonuna yetti. Siz için stüdyada Midat Halil çalıştı. Hayırlı akşamlar.